Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawakaribisha katika sadaka ya misa takatifu ya leo, enyi Wakristo wetu pamoja na wasikilizaji wote duniani kote. Siku ya leo, maada ya funzo letu ni kuhusu uwezo wa kutazama ama kuona. Uwezo wa kuona ama kutazama ni zawadi muhimu kutoka kwa Mungu. Ukiwa una macho, ni zawadi muhimu kwa sababu una uwezo wa kuweza kuona kule uendapo. Wanao uwezo wa kutazama ama kuona wanaweza kusoma, wanaweza kusalimia wengine, wanaweza kufika kila sehemu ambayo wanahitaji kuelekea. Lakini kuna giza tororo katika maisha yetu kama Wakristo. Hatuna uwezo wa kuona ama kutazama kila wakati. Mimi, wewe, sisi sote tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu utakaotuwezesha kuweza kuona na pia kutambua matakwa ya Mungu. Ndiposa katika Injili ya leo Yesu Kristo anasisitiza umuhimu wa kuwa na uwezo wa kuona kile ambacho Mungu anahitaji kwa maisha yetu, kwa maisha ya mwenzetu na katika jamii yetu. Na uwezo wa kuona kwetu inalenga hazina fulani. Hazina ya maisha yako ni nini? Hazina ya kanisa letu ni nini? Hazina ya nchi yetu ni nini? Mara nyingi maisha yetu ni maisha ya kiholela, bila mpango, maisha isiyokuwa na ratiba. Na katika njia hiyo tunaweza kuona wengine ambao wanaweza kufanya kazi katika sehemu fulani, waishi maisha fulani, lakini mwishowe wanamaliza bure bila tunzo. Uwezo wa kutazama na kugundua siri ya Mungu katika neno lake, katika kipaji cha maisha ambayo ametujalia kila mmoja wetu, ni kuweza kumkaribisha nyoyoni zetu Yesu kama mgeni wa maisha yetu. Ndiye mtu ambaye anaweza kutuwekea na pia kutukabidhi vifaa ambavyo vinafaa kutuongoza katika maisha yetu kama Wakristo. Ukosefu wa kuona katika somo la kwanza bado inaendelea kujidhihirisha, kwa sababu hata baada ya
wafalme wa kwanza katika nchi ama ufalme wa Israeli kuanguka dhambini, dhambi hiyo haikukuwa tu juu ya mfalme fulani ama mmoja. Iliweza kulithiri taifa nzima. Katika somo la kwanza tumesikia kwa njia ya wazi vile huyu kijana aitwaye Athalia anaendelea kukumbana na shida mbalimbali. Kuna dhoruba kubwa katika ufalme wa Israeli, na mwishowe Athalia akaangamizwa. Siku ya kwanza, tulipoanza kujifundisha katika wiki hii, tulikumbushwa kuhusu umuhimu wa tamaa, mafikira ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu. Na tuliweza kujifunza ya kwamba tunapokaribisha tamaa mbaya kwa maisha yetu, basi mwisho ya maisha yetu itakuwa kifo. Na tusipotubu dhambi zetu, tutaangamizwa. Ingekuwa jambo jema sisi wote wa Kristo siku ya leo na kila wakati tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu atuongoze, ili tuwe na uwezo wa kuona, uwezo wa kutambua yale yanayozingatia matakwa ya Mungu, yani sheria zake. Nyithi Nyasaye, kawuono wawuoyo kuom teko mar neno. Momiyo misa ni kasome kawuono walemo ni muofni. An kaka jadolo an muofu. Kendo kinde mang'eny ka onge gi Nyasaye, awuotho e piny, awuotho kuonde ma olil kata mamudho nitie. Yesu oparonwa kawuono ni kara ja Kristus nyaka bed ja Kristus man gi teko mar neno. Ok neno mag wenge wang'iyorego, neno mar chuny. Neno mag chuny biro miyo wafweny mwandu mopondo ma Nyasaye okanonwa e pinyni. Mwandu mokwongo en Nyasaye. Mwandu mar ariyo en jirani kata ng'at midakgo. Nikech en kuom lemone ka Nyasaye ni kode, omiyo wa thuolo mondo wamed ng'eyo Nyasaye. Nyasaye dwaro ni dhano bed kama ler nitie. To ler mar Nyasaye ok nyal bet kama mudho nitie. Kaka ne wapuonjore wuok tich e wigni te, wapuonjore kuom wach mar gombo, chako maber, tieko marach, kod chako marach gi tieko maber ka wan gi Nyasaye. Teko mar bedo gi toch mar ngimawa, mar neno. Kawuono wach mar toch mar ngima wachopo kare. Nikech kawaibedo ni waneno, to ringrewa biro bedo maber, ok bibedo gi tho, richo kata gi chwanyruok. Wabro wuotho kuonde mabeyo, kuonde mwang'eyo. Mogik wakwayo ni ng'ato ka ng'ato obed taya, obed wang' ni wadgi. Jo Kristus beduru wengena.
kama kadhiye maber, ukona ni Father, ka to ne ok wadhi maber, isebedo taya mar wang'a. In be kaka jakristus, ok jadolo kende, to kata ng'at midak go e ot nyathi, kata obed mana ng'ama janeko, nyalo bedo taya mar ngimani. Kowacho ni dhi koni, tidhi kono, nikech ponono Nyasaye mosekone niya, Father kik luw kocha, nikech kodhi kucho to dhi wuothe mudho ba gimoro hine. To mondo wafweny magi nyaka wadwar kendo warwak chuny matakatifu mabiro fwenyonwa gigo mopondo ma ok wanyal ng'eyo gi tekowa wawegi. Ngima mare Jatakatifu Agustino nodak e piny kaka wan, to chieng' manofwenyo ber kama Nyasaye nitie, kane wenge ne oneno, mokwongo noywago richone, bas to noduogo kuom Nyasaye. Wan bende ma miluongowa kinde duto. Duong' obedi ni Wuon, ni Wuoyi gi chuny matakatifu, kaka nobet ka kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni.